Lada ke channel C gale shisha daga kam ngiru ngi support be nagabanta karikasi 634 lai channel C singpha wat pen mi issue tangaktin henrai le teng ya ka kam long left 1000 lai omdei ban island yakibar jilla 369 lai nikwa yo sneo ba pin pen ino da ka kam hakini kisngi 160 lai singpha se channel C le ragaptek yakini ki khat poi ai kile main shiba palat long live channel C 35 lai kat kum kaktin rangkat kikam 412 lai le be kikam ko channel C yo he tangkania te 223 lai dale ken kakam ru mo ban ngan karikasi henry claim kikam te 66 lai on rki ben kala pia pisia kiseng he tangam claim kikam le bat pen iken ngai 212 18 lai channel C should take action agent just carry up 24 lai shi penja kerteng be yaw ne khunyang ubo ba omnut shu kiwe kiba bot nadin 16 lai Deben ajing sneng ga kamting yakini dikar baknyet pa narikasi 2 lai dale shisha daga kam oiken henry tanga ktin une umenderu un shurki ben na kandong 109 lai dei ba pi kiseng ya dari pim pendan kam ha shu yaka ikhtiar daga daw kimendar kila bahya bat nyopo yang briu nyotram le be no daga kam full support pi 4 lai singum hapen ida ka kam se man kapor pishu berngam krempen I pat kikam 63 lai full support from my side krwit no yaw to bal le tam namar umdei khasi le be 6 lai yes hajin kren jong u kapen I ba shimburom baladi ya kajaka hakibarje kelate unpu kelahiken 18 lai long live channel C pen I daga kam namar kidkhar kilale bah plan hane hari khasi jongi tati lai channel C media kum ukla channel C real part kum umyaw 62 lai channel C le be yakbran kam kat kum ka hok namar update khar ula kren bah shaba plan what I like show ya obo on shong hakate kedukan Yo Monday namar ka sarkari hakini baro be shisnani update khar channel C 9 lai de dame perlok bleshbun